Ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo ikipe ya Rayon Sport yanganyije n'Amagaju igitego kimwe kuri kimwe umukino wabereye mu karere ka Huye. Muri uyu mukino Faranganya yatsinzemo igitego aza no kuwuvunikiramo, kimwe mu by'abafana ba Rayon Sport bavuga ko byanatumye batakaza igikombe cya shampiyona muri uwo mwaka. Ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga na City Boys, Faranganya yabanje mu kibuga, ikaba ari inshuro ya gatatu yarabanje mu kibuga kuva yava mu mvune yamazemo hafi umwaka wose. Faranganya yatsinze ibitego biri muri uyu mukino byuzuza iminsi 361 yaramaze adatsinda igitego, ndetse yaramaze adatsindira ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore yagarutse mu kibuga ndetse abamwegereye bavuga ko ari full fit kongera gutanga umusaruro mu ikipe ya Rayon Sport. Ese ubona Faranganya ashobora kugira uruhare mu gutuma Rayon Sport yongera kwitwara neza nyuma y'igihe yari maze yitwara nabi? Duhurire muri comment.